siyaqhubeka bafethu besatha evidweni edlule besasamarize u-NCS ukuthi u-NCS uquketheni yabo. So lezi zinto lezi adi ama-co-prizes lawa adi kuthiwa uwaqukethe siwashile bafethu sathi uCAPS nale policy leyo yokupromotha iy'ngane kanye nale yama-assessment. Njengamanje sesiqala ngoCAPS, ake sibone uCAPS ukuthi umsebenzi wawo yini laphana ku-NCS. Yabo. uCAPS uqhamuka ngaphansi ka-NCS. Uqhamuka ngaphansi i-NCS wayeqhubeka eyidevelopha i-teaching and learning, edevelopha i-curriculum yethu. Yingakho azifaka no-CAPS. Uyayibona into le. So ake sibone uCAPS ukuthi uthini. Curriculum and Assessment Policy Statement Grade R to 12 subiza ngoCAPS i-abbreviation yakhona. CAPS document approval listed subjects in the national curriculum. CAPS is the okay. Bayasho lapha ukuthi uCAPS kahle kahle i-document le eno list lama subjects yabo. Ukuthi kumele kufundeni. Iqukethe something nge-subject leyo. Naba ke sebethi khumbula NB CAPS is not structured in the same way. It includes 4 components. Okusho ukuthini na? uCAPS no-CAPS. Uno-CAPS yebo aka-intermediate phase. Kodwa ukhona uCAPS wesiZulu, kuno-CAPS we-English, kuno-CAPS we-social science, kuno-CAPS we-life skills. Lo CAPS lo uma ngilaba intermediate phase njengoba mina ngenze kwi-intermediate phase. I-life skills yami leyana iyayihlukanisa ukuthi grade 4, grade 5, grade 6 ihlukanise kanjani phakathi. Then okusho ukuthi nenye i-phase inento zayo. Ngeke ukuthi wena mawuthi wena ufuna ukubhala ilesson plan mhlawumbe bese uthi wena uzovese nje udumele uCAPS noma imuphi akwenzeki kanjani. Fanele uthathe uCAPS lo ofanele leyo grade usebenze ngayo. Kuthiwa ke phakathi kuCAPS yonke into ephakathi ayifani. Idivide into 4 component phakathi. Isection yokuqala kwasho kwathiwa kune-introduction la khona okubhekwa khona ukuthi u-NCS wenzani, la khona ukuthinta khona ama-aims nama-specific aims, uyayibona yonke lonto leyo. Then kukhulunywa ukuthi iy'fundo ama-subjects bazo-allocathela isikhathi esingakanani, uyayibona lonto leyo. Kufike kube yileyo part le. Iphathi yesibili kaCAPS isuke ile section le ene-overview of subjects la khona sesibheka khona ukuthi okay naku-ke uCAPS we-life skills isiyaqala ukuthi introduction of subjects iyini i-life skills. Siyaqala kuzo ukuthi yini i-life skills, athina ama-aims e-life skills, inhloso yakhona yini okumele ifunde phakathi. Yebo. So isebenza kanjalo isibheke i-section esithathu. Ku-section esithathu ilapho kuthiwa khona basinikeza specific information about the content. Ilapho suke sibheka khona ukuthi i-topic esizoyisebenzisa nakho-ke sisebenzisa ilento le. Senzisa i-life skills, ngenzisa i-PSW. Then i-topic yami i-religion. Yebo, sengiyaqala la sekuvela khona kuvele ama-activity ekumele kwenziwe. Njengoba kukhulunywa nge-religion, kuhanjwe la kuba nama-activity. Encwadini nje, kuhambe ibe nama-activity ama-classroom. Adinga ukuthi ubhale noma adinga ukuthi aphendule ngokukhuluma, kuyadiscusswa phela. Then konke nalapho futhi kunesikhathi sakho umthisha asuke esihlelile ukuthi
uzomanage isikhathi esingaka ukuthi uqede leyo nto leyo. Bese phinde futhi lapho usuggesta nama-resources ukuthi njengoba ngizofundisa i-religion nje, ikuphi ekumele ngikuphathe, ikuphi ukuze iy'ngane y'bone. For sure vele i-religion ihamba ney'phambano, hamba nazo zonke izinto. Kodwa wena kufanele wazi ukuthi uma uphethe i-religion uzofundisa i-religion nakanjani. Meze phela ama-suggested ama-resources alapho mhlawumbe uzophethe iy'phambano, uphethe ibhayibheli, yebo yonke into kanjani. Then bese sibona isection yokugcina ku-CAPS ukuthi iphethe ama-assessment, ama-types of assessment to be used, informal or formal assessment, ama-guideline, ama-report and reporting requirement and moderation requirement. Yabona-ke lana kule section le yama-assessment. Ama-assessment laphana emakufunda khona informal, khona formal. Lawa asithi khona informal ilama assessment enzeka zonke izinsuku ama-class work homework ungahambi ungayiphethi homework. Yileyo nto ke le bese kuzoba ilawa formal sikhuluma ngani khona ngama-test, sikhulume ngama-projects, sikhulume ngama-exam la udinga khona ukuthi kubhalwe bese othisha bayanokhoda ama-marks bephinde beyawa-reporta ngoba ecileni kosuku kumele ingane iwazi ukuthi iyaphasa noma ayiphasi. Bese-ke iyeyomoderethwa-ke iphase-ke ngale ngcino. I-CAPS nje ufocuse lapho bafethu. Elandelayo sizobheka ile policy elandelayo yokupromothana ukuthi bathini bona.